rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoice. Malaka shang longha da mara kan gan mara dial wi mon keleo anda mandun sabit bosol baga yaga saga maka gwada shi kwaro ko da laga ko ban lebe jaga again. So de jok yin dial o chaya welcome gos ni dial ati yenten yene dial de ka USA or North America, that is USA and Canada. De joga malaga shang longa nye mana kon dial kan gan mana kon dial de ka Africa de jogbo malaga shang longa amene da mana kon dial tene ka Europe aga ta ka Australia. So shang longa amu gwalong mi chi kwaro ko da laga. So mu gwi kone kataya take Adam me shala dare kaga kwaro kos. So chakam ni nambakel tu la lede ke lede nyinga dial ten goro lede. So mela talk kajen gwazamo lo kwaro kos kajen shang longa la bay. And then big ben boot kumon kɛɛl big bajal kɛɛl baben advice and all these things big talk. So shang longa amichi kwaro ko da laka baka kwidan kone la jiwen mon. Ko gwada ni jin busy ke jere no ku dial kini nambakel. So ka shang an baro dien men kula shang longa chera laka ko bilet dial begapal biabin nyur gwakel yino gurun tanyal. Bia nyur gwakel yino gurun tanyal bia rwainik bia kwen kɛɛl and then beji shom ka beji tegre yega. Ajana la talk. Shang longa ame chare laka bako diro de disconnect katin dial tin kuji lako nene kuji le make busy ray win mon. And then bitike gwab me biyana mat kɛɛl yen gura tanyal ka bitike gwab me biyana mat kɛɛl yene your real family ten kwala shole shegdu kana gad ku ten chukos ka kamiko da yen kwaro kos lede ka kɛɛl. So ken kono waka mngoro kono bakono la today. Tege did mgoro de kwaro kos de poingeje. Kadida mone raja ka kwishang lonka muku kon na right jordan right now. Ka book use just 7 Adventist raja shang Jehovah along meral rode ka shang mo chari alaga ni tukade. So shang mo chari alaga ni tukade ka shang mgwa mi lay shang mgwa mi chukwaro ko dara alaga. So mungi je body demo kati ko bogo me and then D join and then a kon kwaro ko spankel. Take a number kurungwan rejendar with ŋuan. So lada jede. Shang Jao Long Mirel Ro Shang Mi Guani Tu Kada Sok La De Shobaro Mek Shwe De Pos Ke Shwe Kamran Biake Tesloj bane posje mi la jen long jaoba nin bakel shole ke shu shang long shu talk ke shu baro ni pos ta melon mi den ne los biake
Gottes leuchtbare Fußstück, Milagen Longjauba, Neti ŋuan Shiken Kajok, Lonkeshan Injol Tame, Gor Bible Kebi Jengash, Selebok Michelarke, Biake, 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 Tesla Postjek, Milagen Longjauba, Netin ngai keswog balat, Ejeram Gershan longa, Re Raikos Wash Mishi Josh, Mani mi were good Robin, Biake, 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 Gottes leuchtbare Fußstück, Milagen Longjauba, Meshagor Keshwajeje, Anyone longer mindit, Keshwagoren oberlos, Kegendokera, Biake, 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 Gottes leuchtbare Fußstück, Milagen Longjauba. Let us stand apart. Gwarum gonshungni, kus Abraham, kus Isaac, kus Jacob. Alia goga jejin kuäärä kus miral goidero. Runga kalyak kulus kapon, redoro dial godin gojin kuäärä kus. Mitega nok, mitega kwailwaj, mitega pel midinijin. Kangai shingwana du godin talaramada lunga shop. Shiriya de godin ciötdɛ. Nume kan wujmon kan shak. Keme cha wujmon ja shak godin kashiran dur shiti diala te ciga nyos nei. Ko baga kan tega baga jejek. Chaga ben nyam du godin ga saga mo ka thiye ga kwailwaj du. Ko awane kwen ga rwai nuku. Jangni ne yidu godin momoy nangai shingwane. Lef sher ko godin kalib jisko. Ka nyusni ne mala swok. Ka ko taga ngas. Re ngwane dial ko nin ciga tiak. Katin diala tuwa godin. Kan penten. Nuku gos diala charwai nuku chaga goraga. Ite kele nye mara dial. Kana gan mara dial wi mon ke lew. Ten bro aja meling godin. Ko biko moj ke liang mrong. Ka bimukan shobo godin biu shob loydin ke shirt Jesus. Bos na ire ngwane dial ka shaka jepal. Ka thiye ne ke shirt Yeshu kuäärmiti. Inno ono. Okay. Tas loish mugwalong. Sha gore wala ko babin. Baba right ka kon. Ka tega right mugoro baba shirt ka kon. Ka taan charwai ni chaga gor ka jere Bible ga. Nesh ko na re Bible ga ka taan cha gor ka je. Chene ga che sign je ta nyalo. Tega right mi cha gor mi cha lare tega did Moses kana RUATH DƐ Ɛ L. Many an wada me ni ka taa len alinga je. Lena ngay no dong a shang kɛɛl batega did mi banang ngi ka je kuɔth mi ba ket ka wo na rol nel ka je. But me che je de shabu gweja gwa ka taan che Bible lat ka je. Ko Bible cha we kana basa me bi umar kana basa do dien. An bi thok bi kulo jeg radian.
and then chete ka liang mi chanen tin ko take me canling from the beginning kuma to da changa ajan kwala goro wala ko babin nyamdun babin kudun yen gan mare dial telet kon kuäärä rai wa ma ke lew ko de be nywa ka ye kami shiranta ka shob loj and then de nyoga jiɛn de nywak ka ganman ke nyiman atagaje tiaga ko chigane dial ta kangu chigane dial ta ka access ka internet ko kon lel mende lim ka jinyi mar first kan kon wore ruwaini tati o and message me mi chuka our YouTube channel to God servant of the Most High God do subscribe to it ko yo mi tegam video mi chine post ka chang chile tatindi jawe jagi yo ko de ja jagi la message ki di wuka di message me di share ka group ni tinti yentin ko ramakan kon join and then dawol oje ka dawol inge tam na me chititin so de kon jogin dialo nene happy sabbath tai ka shang longa mugwa anda mandun sabit bos shol let kwarga ye kɛɛl yen la dial den let kwar ko zaka ka war kan shang dar tin shui ka kirwaini kos ka goro tin cha rala ka tin cha kon daga ka akwara ni yeshu karaso bigi nob dial tin cha kon daga ka bigi yik shop ngo sin dial chi kwara ko za gor ko bigi shop tin mi lad mi chi ladanum mi lad mi chi kapte de ko be ladanamo then bi kwara ko be jipus so mi se jibo korai ka kwida wale cha wate ga did Moses and did Moses a kwala lara di jek take tuk shak take osganji Israel shoko wal di ejen gwada di Moses di ojek thin gwada chicken ket thin and Moses me kedeje kɛɛl ga God Israel kɛɛl me shi ga yir chicken ngok and then cho kwaro ko chokolo point kaga tayi cho kwaro ko che point gaje and did Moses kana thogne ngwaye dan che toga ket ne ngwaye dan but cha carry out can all the prophet dial te kɛɛl ka God Israel from the time which Moses to live, from the time which God Israel chugal shumnaga kɛɛn chaw so you can what and that message ko ka remind gaje a can prophet ne but te kɛɛl me de kon ko langach ke time to content gwa me kan wala ne je did Moses but talare did Moses kana RUATH DƐ Ɛ L ko skel and then diro ko le ko okay mi je kwa did Moses kana RUATH DƐ Ɛ L ko angu te connection ke Moses kana RUATH DƐ Ɛ L ko mi jinuk den kon je de kon ngajo Moses ka ta ci kwaro ko da chol gaje a symbol mu ko represent Yeshu Kristo ajene meneliya da me chawli wi pam nang ne nin dan dokoro din chwa je kwaro ko gwa jakos te ngang nom tin gane shaitan and then chu ko the judge and then chen nang rol nan so ka tin diala chalat akan de chabala de Yeshu Kristo so muko kon nonga PowerPoint ga tan chalat ke je ko goro bu yeno ko muko ne yene bo ka background gwa me so shela de kan use shoga wal ŋuan baskel kuwana ka bas ŋuan te roi ne chalat kwa chawa ka shog wish kanene nene wi pam zion shung RUATH DƐ Ɛ L sin katine ti bathdɔɔri to korkel with jenda ŋuan with ŋuan kɛɛl kaje tisha ciöt kene ciöt gwan tisha ciöt kene ciöt gwan gor nhiam kaandiɛn that is ciöt Yeshu Kristo kene ciöt kos mi kono ka King James translation talare ciöt kos ta ciöt kos ta gor nhiam kaandiɛn bas tu chawa ka shwa jawling nyal mishit ka wo pine ti ŋuan ti lony kana mar nyal ti dit en jaw we shaling chede ka jaw thuɔmni ti pwatke ka thuɔmnikiɛn ka shu ka dit mi pai shak kene ket ke nhiam ka shu ka dit mi pai shak ket nhiam kɔam kuäärä kene nhiam leeyni dang ŋuan tin tek ka nhiam dini
Thilɛ rammi de mongash. Enine ti bathdɔɔri ti kɛɛl wudi jiɛn da ŋuan wudi ŋuan. Tin sha luɛl wi mon titi ka kɛnɛ tin karo yar kamen. Ko kɛnɛ titi Thilɛ ka nyuɔɔn. Kɛnɛ ti thil nyuɔɔn. Ka kɛnɛ tin guɔr ka RUATH DƐ Ɛ L kos. Gos diaal, gos ni diaal tin wesin. Kɛnɛ ti sha kuɛl. Sorry ko tok nuore la dengaga. Kɛnɛ ti sha kuɛl kados nas ko baka sop kos kana RUATH DƐ Ɛ L. Kasele sok dien kach ko Thilɛ ke bɛɛl. Bia palaga ka taja kwen gaje cha kwen shong. But take care de kono kula ngai gwa me ka tan chalat kaje. So cha kon joko nene mechu Moses chlie ka chuan mechu Moses chlie. Ba news ko nene RUATH DƐ Ɛ L kos te shunga wi Palm Zion. A Palm Zion cha nyuɔɔth. Talo describe ko sheda kangu. Didn't ket kene nhiam kɔam kuäärä kos. Ka ket kene nhiam leeyni da ŋuan te nhiam kɔam kuäärä kos. Ka ket kene nhiam dini di jandara wudi ŋuan te la nyuur ni shang kam nhiam kɔam kuäärä kos. But mukon guic ka tan cha news John ka jagwame the same message how repeated ka news choko baro bas kela wo ŋuan. Kele de kono kula ngai gwame. Gwame cha we ket ken din mi pai shak. Sometime la na nungo nene chimese kiemen gor ko nene shabling chabolo ni na long. Translation. Tan loika Bible gaje. Ajen china nung o nene rieden tan cha gor gaje. Cha bejek ka chabolo na exactly ka tan goro kuäärä ko de nene they understand gaje. Mi jini wika King James Bible tan cha loika gaje cha we ket ken dit ka dit mo shara ga dit mo pai shak. Alama lot ko gwamo lot kuno tan ta ga dit shara ga dit mo pai shak but she dit mo pai shak. Ko ngai kone in Moses ka Old Testament cha wana wal. So mi cha dit mo shaket ka babu repeat. So it sound like shara a new way. Babu ala ket kene la shara ga dit mo jidit. But chi Moses akon ket no wal cha ke de gog no wal. So kan tan kwale le belinga ja right now linga ja ka duo mo do dien. En kede kwala lat ka ja boy yo mo kon point di do kon ling bu kono ngai ko ne she didn't kwala no ne yazidi de ma ba ket. Dong da ran waka dit chaga tan pai dit pai ja ket ke shi jan lat kamone. Tega mila yoska reinas ko mi tega mi chi talk. Ka bana roi ke je. Bana roi ke kwide la ba lenga ne tingwan. So tega mila lar ka ne me chi talk jan ket ke ne je woje ta la ne roi ne dial ka kwide. So something mi chi na roi ke kwide la kwa repeated. Biuling tonga something la wai cha dit tona. Tell a secret mila te tene more. Ajan the language ku kuäärä ko le use gwame. Ban mu kono ta ka tade ala gwi kono nyok. So da kono ngaja wone ne te ka mido dien chalar gwame. Te ka mido dien mi chalar gwame ne ka te ka mi chalar gwame ne ka boko shwale. Just bear with me a second. So te ka mi chalar gwame ne nyok. Sorry, my screen is playing up, but yeah. So te ka mi chanyo lat gwame ne ka news.
So tega mi cha nyok lat gwa me ka tega bok mi shole ngade tega bok mi shole mountain of blessing mi cha gor nyam shole LNG. So en bogo mo cha right ka mi cha gor ka Ephesus ka je Ephesus chogo diej bas well kel ka cha right ka mi cha gor ka news chogo well ŋuan bas de ko kono la pai kwenten. So en rede cha lat gwa me cha wedi cha wene itin cha yishu ngash shiga bitege nyuɔɔk ka let gweni tin sele mush minong ka nas kene let mos araj mi cha gor ka je Ephesus chogo diej bas well kel cha rei rush kene rei tege biken a ne to kosh ne to rush a joj kalat ka sok ko real ka ro ika ke nyuɔɔk ka jirol nyal tin real ka ro te real ka ro din te kan ka jek to din. So arrange mi cha gor nyam shwala LNG white kubong mi shwala mountain of blessing pejin jen bakel wida bangwantin. Chawa ka ne tini ne tala ne question cha Yeshu Kristo cha ngaj. Chawa chicken bitiga nyua ka let gweni tin telemush minong nas. Kala kana let moskel. Cha ka bijik rei ruwaini dial kana rei shengni dial tan lat ka ajiwen mon tin tele kante ka mida kana nongji. Ka cha nya walar kon ko tadien mi jini jigaran diran jigala some live a simple life. She rami dong di jigala tege mi did mi tege je within the society ka society mi shing nothing. But ka take kɛɛl mi tege ke cha ka ne to cha la kana roja Georgia la me lat kana le kana la ne je straight tele kaj mi le kana kum le kana wala lat kana sop. Cha ka dundia na lat kana cha we la woni jen kaman gorga. But chawa man kuna mo kuka na mala lat kaje shi kwaro ko da rala ka mo ku kwaro ko da rala ka no kaje o tawo ka right ko da rat ken ku kan prepare rodien ken ne de ko ken ba ken wanda ko bi ko kulo to ga nyuag ba rodien mat ka jag rol nel te tala kaj mi cha jek to din e roñ mi chala da kwamane. So mo ku ikone nyogwa mane I'll just leave it on the PowerPoint so the bukulo to ga nen kaje. So indeed Moses and kwala lat nya mara kan gan mare kaje news chogo wal ŋuan mampai kon kwen bas kela wo ŋuan so chalane je kon ko ne en Yeshu Kristo je shong wi nguga je shong wi pam zayen ka che dida mon sheket tekel mi da kon ngaj chaw mu gor yeno bia tuk dor ga bia ngaj mu gor yeno bia gu dor ga bia ngaj chawe la kon wi ngaj kenu nu tukde ken te dial de churu den lat back in the days during the Old Testament time ta chiguru lat ka je ka tan chigu gut ka je bigo kon Jacob kon ngaj ko mene kenten te jogwa me bigo ro togo de ka bigo ro lade dide ko ci Bible cha wotela mela jidid wi mon kelo te ci tong no wala kan togo ta kan den togo ta kan bu togo ka gwa the bay te go ghost one te go ghost one ti ci kwaro ko che symbol of 144,000 che ga raised the first time gwa e ko ga raise ke a time e ci gi me cha year Red Sea cha cross can God Israel ke Moses ke the 12 tribes of Israel ke cha ka kanala symbol of the 144,000 te biji win monde kan ugulu nong raikot and then at that time Moses de ku ka raikot lalat ke kɛɛl a symbol Yeshu Kristo so cha ban to go gwa the road ka gwa the road me 144,000 cha symbol en cha raise nyok excuse me gwa the chi Yeshu Kristo te jagrol nyal cha ka wo yede and then chi gen chi ka raikot chi kana walat at that time kan kayin dial te cha Yeshu Kristo me lat ke jijus ko cha Yeshu Kristo cha ngat tai cha God Israel cha ga bathdɔɔri kan bos pala kan jijus kan je Pharisees so me cha ye ko cha ban woj pin me chi pire cha tok de lep kan ja to ko ken
me ci ka roi ko ci kana lat ka duob de tala kaj mi ci kana tawten chawa ci ne ŋuan te cha bat ci kan lunjok an gwa de dan ci Yesu Kristo ci shonkel ga ja ka yede because in yen kwala la ye ko me she ramen diode no to gaga ajen point Yesu Kristo himself yede la ci intervene ci ben ci rakula ladre re jang ba kula lat ka redin ka taye shi mutede ka ta kula lar ko ne araman ledon ta shien ledon but gwara ta nyal ajen ci ben reida ajen kula la reida mona so me shi Yesu kula lo nyal cha kula glorified gwan yede me cha glorified ke jaman ku kono la nyokan gwan kel and then chu kula bere jang ga je chu kula be lene jen ala ajen la roi kodo but ka tuk jang so at that time shi Yesu Kristo shi shonkel ka jak the 12 disciples kajen time bu kon bin time ku kon le ten right now ko go the barai ko balat ke je a kene 244,000 ka go be kan ye ko receive ke je bi Yesu Kristo bo ngono rol nel so ta be shonkel ga ke abu kan di da makula ket di da mu kan ket kel chicken be kere la shi Yesu Kristo che ben wi mon go me la be nyur ga ka physically lord kan ta ba ye ko ba wo pinga je man kwala chole te ga ye ko me be ben ganin di job ba ye ko ma ba wo pin tan be 144,000 right ko kulo lat ka je Yesu be te kel ga ka but be ko nyodo shunken wi palm sign ko a symbol of the nyuɔɔth kan ka ko ne the receiving of the kingdom of God ko right now the kingdom of God kanene kamne te la ne ko the kingdom e kwala lar ko ne ci kuɛärä ben kanene kamne ko gwaden ba kamne ko ka je ejen gwa ba ye ko ba wo pinten ne to be receiving the first the kingdom of God a kenen kulangane a kenen 144,000 biken kul jiɛn biken kurkulo tergle biken akul la roi ko kene diaal cha med e shetan kan dial wi mona makelo ko kanne ko kaci Yesu Kristo le ko kidien bi kul jiɛn bi kurkulo terge shetan ci ka medo ko gor kan no biken ka deliver back and now be nede to ten ci jit ken palpin ko bi ka roi biken ka ling bi ka tegar leng morong and then biken roi ko biken ga understand ajana lord ko ko mu ko ikono gwa me kan tan ta gor ka je Bible mi ci kono kwen ga open minded da kuɛärä ko da kon nyuk tungwana long mala kono peno bu kon right ko bu kono ling o kwen kone ka wo sharan ko larje lo ko da ngen ne mene lo ko ngen ne mene kajen Bible kelo anguchi lo ko merfele le de bet chio generate but give God a chance ko be jinge ko cha gor ko gar wayne diala ci kuɛärä ko ci kon kam yede ko ba kon kul nge ke ten diala ken kon kan so an pastor che je den nge ke thok many elder che de nge ke thok ba chai kamone ne be ken bus ke system tere lo ko baraman je ke thok ka men ram je ke thok je amen ken ne dial den goro ne ne deben lian kada ka thonga many ken pastor gor ken en thok an kuɛärä ko skrar te kel me ta ko gor gwa me tawa ended Moses me chilele benadi ras del ko skel ken Moses kan use chogo wal ŋuan cha la ne je kon ko cha ken baden point de men tere diet kana nyos kon ko ongu tere de so kon ga news chogo wal diet de kon oje ko kan ta gor reide endi de mon ko ngune and then de kon ko gone back again kamen ku kon lalat ko Bible cha wala da rodo krode kan news chogo wal diet bas jok kana bas ŋuan cha la rede ka shugo did Moses mila jankos kene dis ras del wakei let ku ditke ka gai kanas lo kuɛärä nukus in lain bom de ti dial dub ku shunke kaka sok lo kuɛärä dor dial bas ŋuan anga mishi bidwal ka ji anga mishi bidwal ka ji kashi shodu bi point lo kuɛärä nukus ko ejin kara rel goy dro dor dial biga ben pal nyamdu ko loku cha ga nyot
so mu ko kon ga tan chalat ka jagwa mene news chogo wal di news ne kon mentare dieden ta hula ket an 144,000 karwas del cause didn't quality did Moses ruwaini ten tarede ten kuje la summarize ko andi de mo mutarede again chabo gorgwa mene ka news chogo wal di bas ŋuan tawa anga mishibi dwal ka ji okay kashi should be point lo kuor no kus ko jin karo rel goy dro dor dial biga ben pal nyamdu ko loku chaga nyos mugo ikon statement ga tanta gor ka jami jini wi gor ay bible ka da ji nyoso ne agwa mit misha such a statement cha gorthen ko di kula ngai ko ndi de mam cha gor mi did Moses kana ras dal kos then angu gor kuar ko da ne ba ket ka je ko everything mi cha gor ay bible ka ci kuar ko da latin ngoma ko goro te ga mi ba kon lo ka je ka kwi kana te ga ka ta daga kon so again kon won nyam a little bit take care me de kon ngai gwa me mi cha gor tekel mede kono kul ngai gwa me mi gor ko us ganjis rol chogo wal ŋuan bas wal ŋuan I mean us ganis rol chogo wal dej bas wal ŋuan tega mi cha gor thin gwa me so chela di chawa chunas kekduling ke shokalas chuji filiset jaj ken wel kadwal a push chu kwarji edom bas chu bos moab plus kakab jekanam dial shuganger shudwal medit ben kake kamin shigdit tedadu nen shugoro par ka shong bir shiniga pam me shiga pim jin kwar amene me shineku te shilwel shobrar so gwa mene nyuzene kon ta encha did Moses kene did ras del ko chaket keje aga a Moses nol nyuzene na taichi ne dal chig dwal keje tekel mede kon ngai gwa me goro be shom loidan before ken kon onyam michi kon woka bible reden cha loji dwal ken rede cha loji lus mi jinu wi the root word loden do bakel the word fear and the word obedient is the same way kwaga translated ka the same word ala lot kan michi nen chawa ngak dwal ko kos lot kan lus no kos chu mi dong bi loy kos be nyos mi shu dwar len mi bu kos nyos wona ne idolle ki shirwai ne ga chigeling chu jalat ajene la ka kula jo loso kos dwala ko kos ajen do bo mon so ajen ku kon len ngwa mene tanyo go gorba ka yermai shogo wal bas baro choka nga mishi bi loslo kwar dur karong ni jin kelus rei nene dial tin pel kedor kare kwaradien telaram mishet keji so chatan chabalat keje dwala ko kos ke chine dal chi dwal cha rid nyokko ne anga mishi bi los okay mu kon ko us ganis rol choko wal ŋuan bas jende ku de kel chawa me shiji Israel tiem midi e shi kos nyal airport ni ji Egypt nen shugo kos nyal los ka shugo je ngas jen amene lade ni Moses so chalar kon gwa mene ko ka taye shi kwaro ko storo do nyos keler ka dial te chi gadi jip chi go mo dar yer chawe cha kwaro ko at that time chikana los chikana ngajo ne an ko zumo ko la tok ka chwa Moses bone chwa ja lot bone en mi che bentena be jogo ne men chi kwaro ko larje ne tawale kana wotin bikan ngot lenkane je ko chikana ngai ko right ken ka kwaro ko medorar muku kon ko lo tin nyok ko tan ta lar ka jaman dan men chikon go jenin karwai ne chikon ka kamne ga nyam ko ne en point jene did Moses o ne did ras dal ko katen ta gore de atin ta gore de katen ta gore news chogo wal ŋuan chogo ten ta gore de en did Moses katen ta gore news chogo wal ŋuan wal dej bas dok
banyo go repeat bas ŋuan gwa chawa angam shibi dual keji kashi shodo bi point lo kuor no kus ko ejin karo rel go idromo dor dial bi ben ka bi pal nyamdu ko loku chaga nyos so mo kon da mara kan nya mara kon kan news chogo wal ŋuan bas bakel and this is a very common verse that native one lakana daran kenne ko wida bom she memorize so news chogo wal ŋuan bas bakel news chogo wal ŋuan bas bakel jen ngada meten yalo bible ten yal gwamene te garoj me cha gorten gwamene en news chogo wal ŋuan bas bakel chawade kashwa jag nyal dadin me per kanyal nen mitega sukos tigaw tisel pek tibelanei ti shengwi mon kador dial kan suk dwelit kutuk to gol kanai dial kashwalat ke jaw midit wei losa kos kapwanya je ko shigwas log de shuk palaje eramen shinyal kana pinshak kabar amene lolipine so mugo je ndi de mene macha gor ka news shoka wal ŋuan bas bakel mi jini wi shat kamen cha gor ka news shoga wal die men cha gor ka news shoga wal die men cha gor ka news shoga wal die bas ngade bas jok so lade je kon gwa men ka bas ŋuan den kode ngam shibi dwal gaji ta kon jogo loso kus gwa me cha na jogo nga shibi dwal gaji so lus kana dwal a one word cha go like a different word lot kano ngam shi kus bu lozone ka nga shi ngam shi jibu lozone ka shodu bu point ta kon joko nene loso kus ka ponya je ko shi gwas lok de shuk gwa me did Moses ta na be jogo ngam shi kwar kus bi ngam shi bi dwal ko kwar kus ka shi shodu shebulo ko jin kwar do dial ta lar kon gwa me ne ko nene let ku Josh ken ta ko loku ta loku Josh ken ka cha ko nyos kalar ka je kon ga news chogo wal ŋuan bas bakel ko ponya kwar kus ko shi gwas lok de shuk so indeed Moses man lat ka bwame man kwal lat kon ke lat ka jinyi mar ke damar lat ka nije jiko nene shi didn't ket ka nije bal lat kwar kus no nene bataga gwas me be kwar kus be didamo be message mo belas to jangji 144,000 native bas dawr kwar jen ŋwanu de ŋwan akene de chang wo ye ko do receive akene no bi jiɛn be ko right ko do mene be kana kula la jiwij mondial biga na tiemo nene ba kwar kus ba pal nije biga na tiemo kan locus da wallet baga tit ko kan news lus kozo biga na nyozo nene kan locus da wallet akan lokana ka katone mi wi shingala to loke and then bilia bi jek okay ko ci bible lar kon ko ka ajlangu ajala dero ka ci bible lar tel ramala gondirka mo borol nel so ko bukul kana la shi jin gondirka te ga rawtu ta kamji kwarakus taji kamo nene bi locus to be kap ko be kenu kulu nyozo ne medwer bukul walk away from it no mone ci jin gon shungne kataran but shang shungne men bu kwaraku do kulu accept ka shi shang shungne men bu kan wot shang shungne men ba ka kristo ko shang shungne men ba kristo ce ba kan wot but be ka shang ko do gon men the point bi ye shi jukulu ba kan ko shi kwide shi mek ka shi rashol jirande and then na ba jukulu mu moy ka shang shungne de men teje so benu nyam gon bu gon be jibe nen ko ne tele dor mi ciku mi dur ne mi kwaji da ajen tan let kwarakus ke so kela nong dero kulu tike je gom then mi cha ko ladji ko ne and point agent did Moses can this RUATH DƐ Ɛ L at the three angel message kata che bible lat ke je gome amu mi cha ko lar ke je wotala ramme bi dida mo be ngash ani kene ti bas do kor ke lu jen ngono de ngwan ka amu mi lot ke je ko ne amu mi lot ko ze en hotel ramme je ngash okay take el minde lat kon and the three angel message especially the first angel message news ji one ne kan locus biga kap
mu gwe je kan locus ka tan cha ga setup ka je. The first 4 news kan je wona ne di kuɛärä kos di pal ne je ka Thilɛ to ko ken dil korin. So te ga roj mi cha gor ga ngi shogo wara bas wal dok. Cha wadi cha ga tame ti diaal shakaling. Kaname ejen sogroj. Lus nukus ka ti luega ko nemo ejen lat nene dial. Ko bukus ti diaal luk ameni ti sha ngash mugwa kene mi jiɛk ba ka luk kɛɛl. So chalar kon gwa mene ko men cha kamran wi mon kame o nene bi luokos begati. Ko bu gwas ben ko kan luoga to ki ngoda tone. Ba ji bi thire den ko chiga kabal kene ga kab. Hulu duga ke ejen bi kulu jako nene ba yi kulu jogi chungwa da machitol. Katen chugula lat ko nene ba yi kulu lug raidin. Ba George ko ten diala chilat whether ladeja kwa keran whether ladeja chayi nen ke chayi captain kuɛärä kos ngaja ŋuan dial. Kachen luga taran mala wai gorga witness ne record ke leo tethin lugro do korada ko kan ten dial jogone jingap chinamelal. You know, and then bi ugwe ko jen ejirami loro ko nene deji palaga ke jirami loro nene ejirami loro ko di kante gajek. But tukon gabang ko shi Yeshu karaso je shong alaramun kukon lawor. Shunga nyam kuɛärä kos ni shanga kwidu kana kwida ko langa ka joga gwan ko nene rama mapalega. This is really what's happening. Okay? Take a little konangai. Men lar ka jeke ko nene ndi de metal ne to want along to be understand ka kan only 144,000. Mu gujira na ta chang chuwara 7 Adventist michi jo okay. Angu cha gorgwa me da keni jeji and this strange message ka widabam. But when they can understanding ne to get different. Eji merathi. Mi palega Sunday. Chi shang long she understand the Bible? Definitely not. Mi pali kus dang dok to churo mat ke like Trinity doctrine ke tege to ko kendi we pal. For example, all the denominations. Tega nated gujoda kan palo kuɛärä kos kara alacha Yeshu karasu cha da acknowledge. Adwop kala na mona. Nere ro kan ngangaj kan man kwala la rai Bible ka. Kan understand. Tega nere guino ne an ko da taka Bible gwame ko kus dan dok to chiro mat kel lagwan ga gat ke ye ko zangware roda. Miti ga that mindset ngode lode jako keni the first 4 commandments, the first 3 commandments can understand. Miti ga ramapal ke Sunday, ke ramapal ke Wednesday, ke ramapal ke Friday. So ngode keni na mo keni understand. So kan te dial ko chalara kan 144,000 tala kajme betere todian. Biken Bible biken kwen ka the lab widin gaje chicken bedwal karan ka biken lemna chene ka gware. Ajen kwala larna ko and this strange angel message here the first angel message kwala larna gwame. Shanga biken lad ka understanding and chikwari Yeshu karaso kamke at that time. Ka understanding and biken jek chi understanding me ba jek ne dial. Chara ko Yeshu karaso me lada roi ko ka understanding and chikwari ko the come at that time ko chawa cha come full understanding of kwari ko. Kula joy karar ka je ray lo ko o nene message lat ka cheling badjen ne te ko lat ka kan ling gwaje ka ejene la kula joy karar ka je ne bitu ka time to continue goma ko go the ba message ba lat ka je chine to wanna be understand ban men chu kwar ko da kula relaga o go the kwala kam ke be understanding de kulo ben ke shob the law not ba kulo ben ka go the kan kulo la darun ko go the kan kulo la darun be kan lat ka lonkos kana bom da kelo ka yekos belet gwada wakan ga malat kana yekos ka mele be sharnat brana bana lade ba wolo do just quickly like this whether ngaji kwen Bible ga wala kuje and then ba shuf loido ejen do ba malat kaje so ejen gwa todo mo gore de be share ga kon gan mara kan nyamare wi mon kelo bu kwaro kos be kel ga ye ka be pos ka be boss mete ga nyumor ke medu mete yen the same Facebook group ke tiyen ka messenger group ke WhatsApp group ku message mo ku share ga kɛɛl and then da kwaro kos kala rep kamar dien and da law mat ka gwami so kwaro kos be kɛɛl ga ya and then channel
Gwara mungwan shungni kus Abraham kus Isaac kus Jacob. Wadin alyak waka jijin kuäärä kus mirel goidero. Ronga kel yakalus ko ponyere idoro dial ka koilo aidu kana nuktu jin kuäärä kus michinal kana pinchak. Thank you so much Gwadin ko chene kam sagama kabati kel gane dial te berwaini te wuling ko biko bos redlene kin. Bati kel gane dial ngore shanglong du Gwadin ko biko bos ngudum dial. Tine yeke ni dial ni mo kin yen mo ga shudgar ni Yesu Kristo mala kuäärä enono. So kuäärä kus bati kel ga yeke sagame ajin gwatore me de share ko kon because the kel ga and have a blessed Sabbath.